یازدەمین فیستیڤاڵا سینەما دوهووکیان نێودەوڵەتî dest pê kiriye û têda zêdetirî 700 filma gihayîne destê lijna wergirtina filmên beşdarboyan. Ku sercemê filmên hatine wergirtin 107 film bûyne. Lê li rêja here zor filmên biyanî bûn. فيلم كردي gelek بين دم اللجنة سelection يعني جواب وردنا في المساجد احتمالا كان خالد هين سروان خالا فيلمات هالبيجن بو في سوال احتمالا ونجنت بيشار شوية در بيان ليه شوية يجتي سينما بدافع مبخو كردستان اگر سری ما کردستان بگن احتمالا او جیر خانه پیدوینه و سینما کارم او پشتوانیا پیدوینه و بشه فیلم ها برهم بینید برندش هم بینید سالانه نابرا فیلم کردی و بیانی هر سال جمعه فیلم بیانی پترشید کردی. Helbet divê vîstevalê da çendîn derhêner û ekter li sunûrê Herêma Kurdistanê bejdar bûyne. Her filmek bi naverokeka cuda, mîna babetên jîngeparêz û netewe û mêjo. ئەم ساڵ بە سنوودی ژێردار بەڕۆکان کە بەڵگە فیلمێکی دکومنتەری سینەمایەکی شاعیرانەی مینیماڵستیە بەشداریم کردبوو لەم فیستیڤاڵەیە. ناوەڕۆکی ئەم فیلمە چی؟ ناوەڕۆکی فیلمەکە لەسەر کارکتەرێک کە هەڵگری ئایدیایەکە ئەم ئایدیایە وای لێ کردووە خۆشەویستی خاک و نیشتیمان و ژینگە و ئاژەڵ و ئینسان و هەموو شتێکی لا دروست کردووە ئەم ئایدیایە. Bêguman ew karvedanên li Sûriya rûy dayîn bandorek berçav li vîstevala sînema duhûkeya nîvdewletî kir, ji ber ku hinek sînemakarên Sûrî daxwazkirî bûn ji bo vê vîstevalê, lê ji ber barodoxên niha Sûriya têdat borît, berhev nebûn. مخابنی و بله کار دگیرن کرد چونکو وقتی تو جیران ولاتا گیبی صد تاثیر التکت ما دو مهوان تایبت سپیشال گست هبونش ولات سوریا لجبر وی روژه دا او دا طیاران فرید تیکت کانسل بوش بر او شهرین کچی بود. لداویە vê vîstevalê de çend xelat hêne pêşkêşkirin li ser beşekê ewan filmên bejdar bûyî û her xelatek li ser binemayekî her wesal de evê vîstevalê da çendîn stêrkên esmanê sînema erebî û kurdî bejdar bibûn. Kawa Emer Dengê Emerîka Duhok.